نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Jari mga palanggungan hakam Islam murah-murahan yang kamu hatiranan, sibuk dalong ta yan ha ini tiranan sin Thunder Bravo. Hauno-hauno na kamu binaybayan, iban na si mga kaibanan si musugpat, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Damikyan daysab in mga sila kuwa hula amoin si musugpat kato taniyo, sin pangadyan na to dahing ha mga Facebook, iban na si mga kaibanan, piyapakay singkitan niyo supaya sadya mag-abot long ta, iban makasaw kita niyo si mga pakaradyaan sa lago-lago ini, nikmat dahing Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, pagka in pangadyan na to limabay, amo na in suratul qiyamah, naubos na to na sin limabay, bihaon lumaton kita niyo pa sura sumuno, pagtawahon siya suratul insan, damikyan pagtawahon day sa suratul dahar. In sura ini, laong si mga sila mananapsir, sura Madaniyah. Hati niya ni maog siya roon ha Madina al-Munawwara. Sarta biyayta si mga sila in pakaradyaan bangkilon doon hay niya tawabis sarahon. Amoy in tumaallok pa adlaw akhirat. Labi luwa na tuod doon hay ni impagbisarahan amoin mga nikmat matayma si mga sila al-muttaqun al-abrar. Sarta doon haon mawisara intungod sin amin lugar datunganan nila kakal, iban doonan nila halaw man sin ini sulga hipo sin nikmat deng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumagawa law niya in mga pakaradyaan bangkilon doon hay ni biya luparagbos in pagbangkil kaniya biya dasin sa pantun sin sura Makkiyah. Doon haon long niya in sura ini tiagnaan doon hayaon amin pagpatarang sin kudrat sin Allah subhanahu wa ta'ala hawakto sin pagpapanjari ha manusia. Amin pagpapanjari inut-inut siya, bukon siya tighan. Biasing kaibanan deng mga pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin mamung sadyan Tuhan na to Rabbul Alamin, kun payakun. Imian lang niya, aun kaw, saroon doon maaun. Amin kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Buat malaing kaning pagpapanjari ha manusia, amin inut-inut siya, doon hayan, laung tasambil biyayta doon hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam, magpindaraing haamih na bukkahalan paambukkahalan tiap-tiap kapatanadlaw, sambil laung ta doon haon mabot hangga tustag kawaan adlaw, amoy in huyupan na in manusia sin nyawalihan niya. Amo aning biyayta kato tanyo si mga sila mananapsir, sarta laung niya
biyeta dun haon tiag na anin sura ini ha amuin farman sinallahu subhanahu wa ta'ala hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nadri ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا دون ini biyaytakato sin Allah subhanahu wa ta'ala dahing hapanagnan ayat biyayta sin Tuhan na Rabbul Alamin sa bunal tuudlong niya lima bay na in dayin ha mga wakto ha manusia at awamasa amoy in wala pa siya kaya huhuyupan sinya walihan niya way pabaya-baya masabot ingan niya iran di pakaingatan niya bang uno imaksud dayin ha pagpapanjari kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bihan in labayan singkatan manusia amin way pangirab sin kita sin pakarajaan ta karena damikian in manusia maguna huli lumahil din di hababaw sing gumi ini in iyad to katantan way rumpangirab si manusia hatungod pakarajaan pagpapanjari kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin mga waktu lima ba yang kada pagtakon doon haynin suratul insan lang na suratul dahar. Ubos doon haon sumuno ayat biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala sabon panjari namo in manusia daing hatubig mapit, mampunya ijinisan inasil, tutukasan siya at tukasun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, jinisan daakan hawak to susungon niya, bang siya lumahil na, maripababaw sing gumini, piapanjari na mo imano siya manpunyahi pangdungog, iban pangita, atawa pangannal hasupaya siya makadungog sin mga ayat atawa katanda-tandaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin gaos sin Tuhan na Rabbul Alamin iwan makakita makapangannal sin jinisan amoy kipa pakarajaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuan imbiyay takato taniyo sintuhan na Rabbul Alamin. Manusia muna-muna lang niya piapanjari in manusia dahin haamin tuwig laung ta mapit ubos lang niya doon hayaon dahin haamoy in tuwig sin ina iban sin ama niya mahuliron haon piapag samu, piapag lamugay, imaksud asupaya sa jumatu mahinang manusia,
na manusia imaksud sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari ha manusia supaya matukas siya. Nabata siya, biyat sin Allah subhanahu wa ta'ala, faja'alnahu sami'an basira. Piyapanjarihan na mo siya pangdungog, iwan pangdungdung, pangannal, sabab maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta sumuno ayat, inna hadaynahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Bunal tuod, piyatarang namo kaniya, in pamandok atawa longta, piyatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala indan, labayan niya, magpi, sin pakaradyaan susungon niya, amin mahinang sabab kapag sukur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, atawa amin lawan niya, hati niya, magkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. At yung pagyanon pagkupur ini, amuna amuin tabunan si manusia in sara sin Allah ta'ala, palabihon niya inasin, pikilan niya. Amuanin maana si pagyanon pagkupur. Naroon na ini, biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiyo-tiyo dahil mga bis, saradoon na ini, ayat sumuno, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Bunal tuod lang niya, tiyataka mahan na mo, atawat ha mga kafir, in bilanggo, amuin hiyukot halima nila, sarta hilibod paliog nila, sampay malimutos sila sinamin bilanggo yaon, bilanggo dahing halaon sin apinarka jahannam. Na, amuad tulong ta, mga sila amin magkufur. Na pagkabiyita sin sura ini, batin, kamatauran bis sarahon doon halaw mini, hatungod sin mga sila, amin nagparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, arta amunin lang niya, mga sila, amuin al-abrar. Hati niya amunin mga sila, iroon, laong taakon, puklason nila rin mga kakahinang nilabot, malingkan mag-ibadat sa Japa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta iingat nila madto-madto, mapatot nila hinangon, hasupaya ing katantan, wayron puklas, mahinang katan ibadat nila rin di hababaw sing gumiin. Amuin pag matuyo nila, magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sampay laong niya, aun paroon haon, mahinang wajibun niya, habaran niya, himinasim mga hinang, wala na wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyad to katantan, hirihil da kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan hasusungon. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sabunal to din mga tao, magsasabunal, hapag iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, sangdan sila minum sin alak, alak halon sin surga, bukumbya sin alak di hadunya ini, karena indi hadunya ini, hisuk kasi manusia, bang makataw din inumun niya, sarta mabingaw manusia, malaway nakal doon hayan, ampa indid tuhad to, halon sin surga, amoy in lanab sadya in kana naman nila, doon hayan, dahing hasabab simpag sandal nila, simpiang langan sin Allah ta'ala, di sila pa inumun sin ini alak din di hadunya ini, na madawhat nila in alak sa rayaw-rayaw dito haadlaw akhirat. In alak biyay ta doon haon lang niya, in kaaunan sin lamod niya, dahing hatubig kafur. At sin tubig kapur ini, lana mahamut, malanab,
katan sipat sa rayaw-rayaw halawman niya. Salta lang niya tubig, ayna yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. In amin tubig lang niya, roon biya sa pantun piya pansul, harap madto pagunggungan nila, haon-haon na sila tampat nakabutang, inyad to, kumpit harap madto kanila, pa, inisimod nila, amin mayroong matanak, doon han, ini, mayroon lang tatumu, pababa, inyad to katantan, sabab may ta, imaghidma kanila, sin pag-inom nila, amo na inom nila. Biya sa pantunlong niya, aon doon haon labayan niya, biya sinamuin ini long niya piya pansulan niya on, so magawa, wayroon pansul. Inyad to katantan, wayroon siya tumu pababa, makaharap hadya katan palonsin, simud nila. Sitahon bihan, mabaya sila long taminom, saroon doon, dumagpak kanila inyad to, naman jari lang niya roon haon, makajari nila, paano ron yan, pakain na kabayaan nila, sa sumagawa, inyad to katantan, wayron malupas matanak pababa, inyad to, manuyto yan, hadharap palomsin, gunggungan nila. Amod timbiyeta si mga sila mananapsir, amin lang niya, makasud palang gunggungan, min ghairi anbub, amin wayroon labayan niya. Hati niya wayroon biya mga hinangan madtupansulan lalabayan. Sa sumagawa wayroon matanak pababa. Inyad to. Naamo yan in amin tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamanga sila, amoy in pag-ianon lang niya, amin bariman al-abrar. Amin lang ta, wayroon hinang dugaing ding si mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon ay ni sumunong ayat, hikapito, yufuna bin nadri wa yakafuna yawman kana syarruhu mustatira. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga sila ini, hipagtu hati niya, impagyanon nadar, amuin umangan-angan inhambuok Muslim, mabaya himinang amal, bang uno-uno na yung pakaradyaan lang niya, biasaw pama, bang ko ini, bang ako malapas dahil mga pakaradyaan, iaangot ko ini, na mamuasa ako to adlaw sa upama. At tawa sumambahayang ako, bihay ni na. Inyad to wala yan to yadib kanya sa sumagawa hatat kala inyad to biya sa pantun na mayta siya pa Allah subhanahu wa ta'ala hinangon niya na ampan niya yad to tiyunay iban subay niya hitunay mahinang yad to amal sa lagbo-lagbo dirihilan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala hati na hipagtunay niyan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala karena lang niya roon haon mabilang wajib inihagin hawa nila iban piyag mamabugaan nila in sa laggo-laggo adlaw. Aminin kaaunan niya laungtasin ini buga matong kanila saplag katiloakan sinami laung tahawak to sin adlaw piyag bubuga-bugaan nila. Naroon niya amuin laung tanaka tuod deng kamatauran in mga kakahinang nila sin dayaw nila mag-ammal pa Allah titilo sa nila marayaw in katandaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala biyay ta doonhan sin Tuhan na to Rabbul Alamin kaayat wa yut'imuna at-ta'ama 'alina wa yatima wa asira. Pagyanul al-abrar bang sila magpakaon hamano siya
inhipakaon nila amin kasusuban nila, kasusuwakan nila. Bangaon kakaon kasuban amuad to inhipakaon nila ha mga tao. Nun nila muna na, long niya amo na yung mga miskin. Hikaruan niya amo na yung mga anak. Inhikato niya amo yung mga laungta na ini ibutang tabi ang mga nasaggaw yaon. Atawa laungtasin, pamarintasin, ibutang tabi ang mga kuntar wala nila yaon siyagaw nila sadya. In mga sila nagaamal ini sa magpakaon ha mga sila ini. Purulon nila pakaunon. Muna biyayta doon haon law niya. Amuin law niya inhipakaon nila, amuin kaugan nila, kanapsuhan nila. Bihan, sampay law niya magbakkas doon kanila impagsandal. Paakon nila immiskin. Amin kulang kabos dahil singgin hawabaran nila. Bihan inamin dayaw nila, nakalando indayaw si mga manusia. Bihan, yut'imuna ta'ama ala hubbihi. Pakaunon nila manusia sing kakaon aming kasuban nila. Amuna im mga miskin. Sabab mayta, biyayta kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala kato taniw katan. Haparman sintuhan na Rabbul Alamin, Hasura Ali Imran. Ayat kasiyaman tagdua, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Di kamu laung niya, ibot di tud kamu makabaak karayawan. Di niyo marauhat in karayawan sahingga inhipag napakan niyo amoy kaukan niyo. Ito, paggayad to si mubsub palom simpangatayan nila imbihad to, nabihad to in kaagi-agi nila magpakaon ha mga manusya. Longta amo na yung mga sila kulang kabus. Amo na yung mga miskin muna na. Ini karuan niya long niya, amo na yung mga yatim. Isim pagyanon yatim. Amo na yung mga longta kulang kabus, bata-bata pabihan, wala pa siya si masangput. Amun miyatay na in ama niya, amun atin niya miyatay na in maglalag kabuhianan kaniya, amun na in ama niya. Uwos siyaon doon haon lang niya na siya yaon in ini gumanti biya sa panton mahinang ama magpakaon ha amoy in anak yatim yaon. Na doon lang niya sampay aon mga hula amoy indayahan laong taraing ha mga sila bangsa muslimin paaunon nila maghinang sila biya mga muas sa sayaon tungod hadya pag-ipat ha mga anak ilo sila im magpatamong sila im magpakaon sila im magpapangadji ha mga yaon mahita sa hasupaya laong niya ando kaylo im mga yaon di mabunsakin mga kabata-bataan yaon sampay laong niya amuin ini lumaggo sila mahinang sila biya dalong kasing kamatauran si manusia halawon sin kalubukan si manusia di sila masiya-siya mga sareo-reo amal paghinangon biha ha mga anak yatim ini katunya amo na laong niya im mga sila nasaggaw ha pagbunuan doon haon si mga uno ini sin ato sin mga Muslim doon hayan dayon ha mga sundalo sin kuntara nila na hatat kalain sila lang tanagmalilla na di na umato ipaton sila marayaw ayuputon sila marayaw sarta doon pagtuyuan sila sin mga tumpukan sin mga biya kanila ini nagsisipat sin sipat al-abrar, amoy in laungta magpakaun kanila hasupaya in parasahan nila parasahan si mga tao amin bukon sila halom kasusahan. Bihadto in amuin gimato. Atawa hatimpo sin mga nakauna payadto bihadto impiyadya to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga sila sampay amunain
na hinanglong taliukat si mga kasahabatan niya mapuas din kaniya, iban na si mga long tatabiin, haun-uno pakaradyan, apabila aun doon haun long ta masaggaw nila rin ha mga ini ato nila, biya na tiyag na andoon haamuin in sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pamadina sa tagyuwat sila maunsing kurais im mga nasaggaw niyan hawak tuad to piya kaon nila marayaw bihan amuin biya dasin ini wayroon lang ta haantara nila iban sin sila yan to biya mga kakitaan mo roon ngi sin luparagbus pangatod amuin astol iban dugal buat malaingkan inlasain aming kakitaan si mga sila yaon daing hapar sa baban yadto wala na inkaibanan tawing kamatauran minui pa ahli timud na paaka ma Islam sa babkita nila indayaw sin Muslim hajaman yadto sarta doon hay ni mga katawtay manghuran wala tug impag ianon lang niya amoy in United Nations nagpaaon sin amin lang niya human right nakauna na in Islam nagpatindog hain hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wassalam alaihi salatu wassalam. May taed tulong niya doon haon. In sipat nila ini, amin mapatot hipagsipat singkatan Muslim. Amoy malilla pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab indaawan nila biya ini. Dahil haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala sumuno, law ma nut'imukum liwajhillah la minkum jazaa'a wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Inagi nila, dahil haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kami nagpakaon kami kaniyo. Bukon in kakunahan na mo, sumukat dahil kaniyo bayad. Ipagyanon dahil doon haon, sumukat bayad, amin imiyan sila, na magsukul tuod tuan, simba nga dirihilan niyo biha. Di ito kakunahan, bisan. Sin sila. Wala syukura. Di na mo kakunahan yung pagsuko niyo. Gamayan in kami, ninsway magsuko. Kaniyo yan. Karna in kabukaan na mo in Allah subhanahu wa ta'ala min Tuhan na mo, labi-labi na tuod bang dumatong inadlaw. Adlaw, hipag-aaslom simpamayhuan si manusia. At inaamunain, aslom sin pamayhuan si mga nagkukupor hawak to bang malun na ingumi pagsirik nila iban singkatan pangato nila pa Allah subhanahu wa ta'ala doon hawak to yan wayron na pamayhuan marayaw aturon hawak to yan naing sila ini dahil hasabab sinamuin pagmatuyo nila magada aturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sila na iniin sa rayaw-rayaw pamayhuan haadlaw gana-gana. Bihad to. Sabab may ta, tiyutuyuan nilain, amin katan hinang hikakuyag kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bihad to. Laong niya, ini kamiri na mo kakunahan, pag inawabaran na mo, adapon bunal tuod, nagpakaon kami kaniyo. Pahala dahin na Allah subhanahu wa ta'ala, bukon inpiyuhong namu dahin kaniyo yan, gantian niyo kamu karayawan atawa pagsukur, iban atawa dirihilan, sa sabot-sabutan dahin kaniyo, buat malaing kanin piyuhong namu, dahin hatuhan namu Rabbul Alamin. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira. In kabukaan na mo, amoy maawon in waktu jumatu amunain lang ta magsusud na kan hakay na pusan sin ini adlaw naroon hayaon hati niya mapuspos na in pagsusun si manusia doon hawak to yan. Pawakahumullahu syarra dhalikal yawmi walakahum nadrata wa surura. Na doon hayan
tiyampanan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakasigpitan sin adlaw na sabutyan, iban hirihil na kanila ganti sin kadurum, sin pamayhuan, sin mga manusia mangi, amuin in akibat nga rin di halaw man sing gumiini, pangato pa Allah subhanahu wa ta'ala, haon kasawahan na ini kakitaan hapamayhuan si mga sila ini. Kakugan na sadya in amuin bang mo aturon in luparagbos nila kataan. Iban lang niya, hirihil kanila in tungbas amoy in surga, kaukuman nila surga, masannang iban, tamungon doon, halon sin surga yan, amunain, siyabot doon haon lang niya, sutra, sa rayaw-rayaw, tamungon tiya, takamasin Allah subhanahu wa ta'ala, hisulog nila. Wawakahumullahu syarra dhalikal yawmi walakkahu wajazahum bima sabaru jannataw wa harira. Tungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hapagsabar nila, misan im pagkaon kaugan nila, kasusuban nila, langta hikaruhal nila, dugaing deng kanila, pasalsin, ini buka nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Gana-gana, amuad to im mga sila, amin pag-ianon al-abrar, amin nagsisipat sinhinang amal sa rayaw-rayaw, harap pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Miyabot na isabing waktu na to, ini tanong na to na patubtubon, insyaallah subhanahu wa ta'ala, harwaing waktu ka na pan na to na isab, at iniyaha ini ayat to, insyaallah subhanahu wa ta'ala, manghumbaid ako kaniyong katantan, hawak salam dua apakatan, amoy hindi murungog, sarta mura-murahan, im mga yadto katantan, makahampit kita niyo, karayawan, dahing ha mga siyabot na to yadto, insyaallah subhanahu wa ta'ala, yung makakita niyo pamintangan, hasupaya isab makaapas kita niyo, makaurol ha mga limpa si mga sila, amin nagdihil kato tanyo pangadjian, binin simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampay pa maripahula na to, amin nakahampit si mga karayawan yadto, sabab misan hawak to aun pa isabyan maggusaw pagkakitaan ta, sabab na biya si mga kami piyagkajagahan na mo, dahil nga kasibi-sibi na mo, taod dahil nga mga kabayan bihan, amuin bangkaw makalaway hatungod simbay nila, ini di kaw paliwhon dahil habay nila bangkaw nila mahurmat bihan, misan na ko man lang niya tubig hagpay. Bihad to yung kabiyaksahan si mga kamaasan na kaunayad to, na mura-murahan, mataod pa nakakapin, pawakto ini insyaallah subhanahu wa ta'ala, iwan aun pa insyaallah subhanahu wa ta'ala, tumaod pa yung himinang atatkala nakakakita pangadjian dahil ha Quran. Quli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.